पनि जाजुले नेपाल भाषा छल बुला यासु क्रिया प्रयोग खने दया चुङु छबु निबो दुबिदै विषयले कया जिउ वेकले सल व्याख्या अलु मूल रूपमा यासु अर्थात क्रिया भरव्यते दुने चुना खलारि मतिते का हजुर तर थप न्यू लेखने चोज्या तो क्रिया शब्द त चुएबले दुविधा याना चाहिँ चुइचुन्छौँ गनगनला मस्युसान थजु थुल्की गाया गाट अनि त्यही थिएँ दैने पटी जा इग्नोर याना सिसा व्याकरण नियम या त हचाङ्ग या चुइचुन्छौँ यी फुलाम फुलाम किताबे नखना हालसाल प्याउ न्यू सुमु सफली पत्र पत्रिका यहाँ अब लहे डोंगु चाहिँ छि नेपाल भाषा त मलुवागु प्रयोग खौली इ त ठो विषयले छु धामा छु यामा ढेउ दुने निसे मने स ठोगली जिङ बरोबर लेख्छु या उठ्न चाहिँ थुल्लालाउ गा मखला भ्यायो चाहिँ खनकार्यो जिन चाहिँ छि थु मखला गाडै अझै डोंगु काना बिबला अलि जी वेक अप इन छोराबाट लासा छि चाहिँ ने फुटुले चाहिँ ने तयार जो सामान ने भव्य बोला पा फुरन डाउ गा मखला उकि मामा जिमा बा कला तय जिमा तै बेगु जाकी चाहिँ ने फ्युल लासा वावल लासा छिन मिखटिसिना प्रेमो तै बेगु गा भव्यला कि वो लेया भव्यो यदि लेमा रेउ खसा ठो भाषा न अशुद्ध चाहिँ नि छिसम भनि बेला जितल मिखा मिखा आइबले जित पचे मजु ए जुलिन जित ठुकी चाहिँ नि छिसम स मटल लासा ठुकी छने अशुद्धि वइ ए जुलिन इले ट्विट चाहिँ पनिमा तगा थो चाहिँ मटिन सिउ ताउ कन्टे हजुर धामले मको शुद्धता रेउ भाषा देहमा चाहे चाहिँ वो थमम फुटे उइ त छिसा शुद्धता कायम याको लागि बच्चा चेउ बच्चा ठिला जुसन स्कट दोरे नाली सके सुए मास्न उक्ट यान्ने लासा थाठमन्टो व दोङ चाहिए तर थन विडम्बना चलिरहेछ जे नेपाल भाषा पिङ्गु खुगली मैको व्याकरण सफु वसन न्यु सोङो टार्युपट्टि प्याउ चोङले उइ त चाहिँ अनुकरण यावला उइ त फलवा यावला मनुटेटा भनेपछि भुनी पिन्त न सौ चाहिँ नि दो ढारे लान्छौँ आनक तिनी विक्रम त जी तै नि तो छि नेपाल भाषा तनन्डियो शब्द मध्ये छ हो दुविधा यात निबो सोबो ढाइ गाजिन तयु खला छबो निबो जगत हेबला छबो निबो मको निबो सोबो वो मनु त तस्कै निबो सोबो जो लाउ हो चाहिँ नि दुविधा अन्तर्द्वन्द डाइलेमा रहि अंग्रेजी अठी जोइले नेवा भाषा निबो सोबो ढाइगु चलन दो तो जे जिमे मा अझै पिस ढाइगु यलन कैट्यो शब्द का वो हानस का जोजल प जेला वाटे थोन साइड जेली हजुर नक्ति क्रमे चाहिँ नि थो विसर्ग टेगु गुगु चलन गो का हजुर जी उखुन टकला चाहिँ नि चित्तधर हृदय जुयु पालन हे तिनी तो ताहकौ नुसु जुठा चाहिँ नि विसर्ग टेउ या दिया चनाउ तर हालसाले चाहिँ नि जे पासा देवदास तुम ब्योगो छो नेपाल भाषा यागो व्याकरण शुक्रराज शास्त्री व्याकरण चैतौ सफली न विसर्ग प्रयोगले दुई रुंगल खनिसा वो सफु चोग इ रेव नेपाल सम्मत दो छु पीचा ए रे 1048 नेपाल सम्मत उपति विक्रमे वन्नासा 1985 साले लाओ अबले विसर्ग डेरुङको खनिसा अहिले वो विसर्ग चाहिँ यो अर्थ संस्कृत चाहिँ नि हठे उच्चारण जिउ जेतो न छिसो चाहिँ यो टाको चाहिँ छि आविष्कार यामा फुलिन्छ काम चलाउ किसम विसर्ग दाउले अहिले उकि चाहिँ चित्तधर जुन चाहिँ कन्टिन्यू याना विसर्ग त्यही बेला तर विसर्ग यो देउ प्रचार नाय विसर्ग रे संस्कृत का वो संस्कृत ह ठेन वइ उजेतो न पुनः रगात हैन हिमस छिसो पुनः रहि पुनः मुख पुनः उक्त चाहिँ उच्चारण जुइ जेतो न ओ लेखा विसर्ग प्रयोग चाहिँ छिउ पासा या त उली प्याछला मजु तर काम चलाउ जुल अहिले वहे सुधार या त पन्ना प्रसाद जोशी तैम व्याकरण सम पोस्टकार ख व्याकरण शब्द कोश देखे दिउदु व्याकरण चाहिँ विसर्ग यो ठासे डकार रे छोडु गान यस चाहिँ अपटी आख उक्यो अर्थ संस्कृत न सन्धि जोठा ताक उच्चारण यामल के ओ डकार चाहिँ तया त्यही उक्त व्याकरण चाहिँ शब्द कोशे विसर्ग छ गनायमरो दकबिने डकार अलर गा पहिला वो शब्द दु लय ल्युने ओ डकार त्या अलग डालके अलग डालके अर्थ लगे चिसम पालिते हो अल हेटा ताका जुल नोसु ताका एक वेकल दकार न प्रयोग याउ दुखा तर दकार यो प्रयोग यासन वेक त मेपिसन चाहिँ अनुकरण याउ मरो तो विसर्ग लिपन टेउ जो हमले आछो विसर्ग हैन गन्यो विकृति में जन नासा नेपाल भाषा त विसर्गमय
नियम वास्तविकताला रसोमय भाषा ख तर थन विसर्गमय ठेन्याउ छवि उयो इमेज बने जोमले ठौकने चाहिँ भिटी निवा भए लान्छौ बि छेउ बानी मर पिस सोछौ चाहिँ पेंगु लाइन न्यु लाइन को चोसन मुआठान विसर्गटे आ पसलेज गटे यां गाठा हला सलेज गटे यां गाठा पोले न टेबिउगा आ घटी मम रेउ शब्द ल्युन्यु मोहित ग टस गाल न्यन्यु मोहित न विसर्ग टेबिउगा ठयागो चाहिँ वो फटफुटे ठो चाहिँ पारभरे जुल ठो अशिक्षित पिस याउ ठोले ल्याया मरु वो बाय हेक न ठो विसर्गमय जोबले चाहिँ वो छि नतिन सेको पि वो विभाषी पिन्तन ओ नेपाल भाषाले संस्कृत थे गन विसर्ग टे गन मटे धेरै थाकु थिएन इमस च्याक चुncung दुका ठो थाकु च्याक चुncung यो छौन विकल्प छिस मालेमा ढैगो मान्यता तया छि प्रेमबहादुर कसाजौ ओ जमाना सितो दयो नीला पौ पत्रिका प्रयोग लेख विसर्ग बहिष्कार्यना विसर्ग मटासा छिस भनेफु आ शब्द यो प्रसंग है थुई कलज गो चोसा कला राउ खला वो बाकी बनसोबले अठे सिदे ए जन्दी विसर्ग फिटफिट टेले फोर न जले चुई मेस्ट समय न वन कंपोज एबी ओ जमाने कंपोज एट टाइम न बेकारे वन विसर्ग से गमटिया सुजिरगा हुक गद्य रचना गने विसर्ग मरो तर पद्य हालकेला चाहिँ वो मात्रा चैति युजुल मगला अनुजक चाहिँ विसर्ग दु ऐना चाहिँ गुलिखे वर्ष तक तो सितु पत्रिका न छ प्रयोग यावडु मस्ते त छेले उठेला माम बोयो मुख्य चाहिँ लाख छिसो चाहिँ मामो मुलेटिया सिनि जुलियन थो मातृभाषा मा भएर गाठो पाइ नाम बेचन आ मामो चाहिँ मेउ भाषिनि हो बोउन त निवा भाषिनि त वो मा भा मुक्त बो भा ढामाल थेचनी ला एजुली मा बिजा शिक्षित जेमल सम्म मा शिक्षित दुल्ला से छेचो बे फुका शिक्षित दुई रहे तर बहु जुसन अभ्यास गर्न चाहिँ फुकेसन चाहिँ सिनेलाई मको एजुली अन्य भनाइ दु छेगु यासु गथे डल्लासाङ जी उखुन तया सूत्र खुवा आखल लिन चुncung मु यासो उही त ढाटो रे अंग्रेजी संस्कृत अब खुवा खरे ये ने ते ले पे के ठोक फुवा आख ख ठोक फुवा आखले मूल ल पेंगुए ख गथे कि फुए पिए कने लने कुले सुले अले सते तोते ठो मूल ख अले मेगु प्रेरणार्थक अर्थात पॉजिटिव वर्ब रही वो चाहिँ वे निले निके खुके डाटे ठो के ल्युनी वो पटी जुल अले पिर गारे होला डक्कै लिपटी नि छि नेपाल भाषा शब्द मगाना तो जिसेले मल्लकाले तिनी संस्कृत शब्द लपा अथवा लपे तो लितसा तया छियो शब्द दुकिति टाउन दु आउकी मध्ये जोजल पछौ उन्न तया अठे मेउ पक्षण या पक्ष लपे कोमल लप या कोपी जेतो दु कोपी रेगो नम्र दुया चाहिँ मिजासिया हो तोपे रेगो असिस्ट मदत या हो अले छोपे रेगो छौ दु वाला सियो रे हला छोप हम सुनाइ नि मन्त्र याना वो न्याकी तो छयो मे छोपे रे इलपे रेगो आवाजले म जे हुन्छ जिमान नवाली जी ठोल बंगाट्यो इलपे रेगो अनावश्यक कठौ उइ त हडबड चाया चाहिँ नि उइ त नि प्राथमिकता दियो अया इलपे रे अले अटे तो बिहलपे रेगो छ दो बिहलपे रेगो बिरह या उइ त ठोपे ल्युन ओपडी जुल आपा मरतो छु दर्जन भर्दो मेउ अपो शब्द छिउ किन दक्ले अपो ये ल्युन ओडो आ ये ल्युन ओ छिउ चाहिँ विडम्बना सुरा सा उखुन विक्रमन र छिउ भाषाले ठाकु थे तो गला दला ठाकुको मगो छिसम भति त ध्यान म बिलिनको जु ख आ ये ल्युन ओ उली आपा शब्द दो उकिया प्रेरणार्थक अर्थात चाहिँ नि पॉजिटिव याबले गुलीसँग केज गते यहाँ गाओ गुलीसँग ये केटेमाओ वो चाहिँ नि ठिकै तेचों दुठ्याचों तर वह शब्द ये त पास टेंस से यंकी बले छिसम पाकतन जों छि साहित्यकार त छैन पत्रकार त छैन नवाइ पिनसन गटिके आ कुन छ शब्द थोपता चल्टी फलाम पिनसन थियो नि आटो अफ वेडा मुइके मुलो हला मुए रेगो पमुएगो अथवा ड्यावेट न दै तर उके प्रेरणार्थक मुइके जुल उके पास टेंस मुलो ड्याबले ड्यागो कठमा मजुल कि मुया लेउजिगा आ अथे मुए शब्द यो मेउ अर्थ है सी मुके रेशो होला मुके सी मुके उके न मूल शब्द मुए ख सी मुके रेगा रेगो सी मनासे मुके जग न तासा न व सी रेवे ते मन लासे त उना चाहिँ नि समाप्त या भस्म या त मुके रे आ उके पास टेंस चले राजा मुत सी मुटर गाटा हो
लास्ट वी शिर ल जुइमा होले आ छौ सफले कोन्टिने उपन्यास छोकना सी मूल डाबले ला पढ्दै जो अर्दै हुन सी मुटर गा टाइमा था मूल डाबले ल तपाट उल प अथे मेउ छौ अफो एग्जाम्पल भी का लाल का लाट डाबले का जुल का लाल डाबले काले वासतया मलम पट्टी लगाउन तो ल फरक जुल की अर्थ उलि पाइ उछि भाषा वो अन्याउ आफलन्डो आ ठोकने पसा चाइउ इ गुलेरेगा पसा चाइगु मको पसा चालिगु इ गुली वो चालिरेउ शब्द ख चाइगु तालगेला वला कटियागु सचाइगु संचालिगु मको संचाइगु पसा ओपन दिउ या त चालिरामा चालिगु इ रामा रे चाइगु गटे सेरुंगलगा ठरै छ मचाका हेदो व्याकरण सहित जोगुपति शुद्ध शुद्धि दोपति भाषा व शब्द जोल्लासा व पाठकयु नुगले अफ कव याउको ठौ भाव सम्प्रेषण या सफल जी अठी मजुसे व थियो गार्यो किस्म चाहिँ जोल्लासा ठ्या अशुद्धि जाउपति वाक्य व प्याराग्राफ जोल्लासा भनि त चाहिँ भनि अल्छी चाहिँ अब नाचा देखि जानेबले चाहिँ फ्युल के वो फिस हसलिटले थो जा गोगाजको फ्युल उठो जाने मकट काटट गाडिया ने यो सन टोट वटे उ बाकी दोनी उपति हिस्सा मबोसी टोट बिल लल्लासा उ चोमेसु परिश्रम सार्थक मजिफो एजुली ठयाउ फचिम पको कमदको जिमारका छे रुंगासका ठमन्टो भन्यौ चाहिँ पानी या दल्लासा चोमी भूमि सक्सित फाइदा दुई थिए जिन ताका हजुर जिन्दकले लेपा छि चाहिँ अब नेपाल भाषा प्रति गर्व मर्पी ममता मर्पी उखला तोटा छ दुपी हुनु टेकिन छौ चाहिँ समन्वय अभाव जी खनतना कठिर लासा आ निपो वोम पिन्छ निपो एजको पनि लेपो साहित्यिक पो म ठु निउले वोम पिन्छ चाहिँ थे नेपाल भाषा एफएम कार्यक्रम चाहिँ मन्यो एरका निने मा टाइ ज्याटोटा निनमा रे खमखो तर हप्तास क थजु निक थजु ठेक्क चाहिँ सुठे या बनी बा निने आठोला न टिभी थे चाहिँ मिखा बिया सेजन माउन मको ज्याया न नाप्ने तया निनी जु चीज ख कि विशेष समय बिमा ठो एफएम न निनी या दल्ला सा ठो छौ नुवाउपट्टि न वेक अप न नाप्ने ठो टोनी शब्द त गएन उच्चार नि आउरेपट्टि न थे जनी तबक त हामी तो मेउ भाषिका लान्छ बि ये गजाउ भाषा चाहिँ नवा चलन्दो त गाडी उक्यु न पति त छु ज्ञान दे आ पासा दुपिन्छ ल सेसु पासा मर्पिछ न वो कन्ट्री सो वो पाइरा अलि मेगु छुल्ला छ नापासा चाहिँ तो निपोले चाहिँ तो विभिन्न एफएम टेसन नेपाल भाषी कार्यक्रम ठुलबुझे बिउरका बेच्न वो न ठौकने वो मुभी बोले ठु एफएम ठु प्रिन्ट मिडिया वो ठो चाहिँ इलेक्ट्रिक मिडिया चाहिँ गो स्वाफु कोअर्डिनेसन देमा हो मे पनि डुमर मसि छि नेपाल भाषा नि मजी मंगा थे त साला चाहिँ नियम पिन्छ भनिमा वम पिन्छ निनिमा अले जको निखे निउली चाहिँ साइड छि चाहिँ परफेक्ट दि अब चुए पिन्छ चोजगे चुएको जिम निनि मलारगा मनि निगो नियम पिन्छ चाहिँ जि चुए सम्मुखरगा म चुएको चुएमा एरगा साहित्य मगो चुए मसा दैनिक चाहिँ थाउ चाहिँ सरै छिजी छोटो महत्त्वपूर्ण ज्ञानका बनी छौ डाइरी सांसुएछ बापन सांसुएछ पेउ लाइन सांसुएछ अहिले चुएउ बानी जुल्की छिता चाहिँ बिहा गर्ने अल्टिने चासो जी आ चुएउ बानी मरो नभएर नोयाट न चाहिँ दिउ खन्दै नि देछा ल ढामाथे देछा त खिपटे लङ खाल कि खाट गुबुरी शुद्ध का विक्रम राजा खालो न ढेजाउनु खाटो न ढेजाउनु अब सम चाहिँ नुम मचा घुमेसुपट्टि ठीक गाट्याक्यो वो नवामे यहाँ ट्यामल के खालेजी अथवा खाटेजी छुकारनेजी वो ट्याफेक मार होला फलफुल खाट सन्तरासी सिमाङ खाट वो प्याछे वस खिपटे खाल जिमागा शुद्ध हिसाब होला छारासा दाङ खाके दाङ खाट थियो जम्मा दाङ खाट वो न प्याछे दाङ खालो जिमको दाङ खाट याजी ठोटो ल तस्के ढंगा यन दुजौली जिटकी विशेष जोडेनो ग ठोसका छिबिसन त्यसले लिपा जि चुएउली अथवा नवाउली न ध्यान दिएछ यो ढुङ्गो डट डल्लासा इक्स अठिमको ठटी जिमारगा जिन छारासा सकता सिउम शुद्ध गाल यम मडया युली न छु चाहिँ ढुङ्गो डसे छिबिसन चलाउँछ या केन दिल्लासा बायालाई हजुर यको सुबा